Kurumjari, Norris Window News Analysis Miyang Tabiriba Pumna Mapu Ahan Mamaktada Adongi host Ahong Shambam Liril Nataram Nokchari. Nasim Father Funkiba Marueba Pau Chasing Kanan and Nabagidamakta, Ekogi Studio, the Lengsin Duna Liberiba expert Asimiam, Damutang Saktakjage, Mingwina Panjarabda, Oja Shanta Nahakpam, Secretary General UCM. Ozabuan Makada Kogi Norris Window Studio Gimakadi Taram Nokchari. Takachari Oja. Masigi analysis as in Makacha Tarak. Jingay mangoy na oja nga sige kogi headlines sing amtang manipur gi kano kogi chefong sing asta fong iba headlines sing amtang thamjage Lok Sabha da Manipur Appropriation Bill amadi Manipur Goods and Service Tax Amendment Bill 2025 passed chawkre financial year asigi oina laingak na crore lising kuntraga chamapan ga humfuga mapan gi sempham kudaktagi sizinaba yari Bokna from the headlines opposition gi kholau marakta Manipur gi budget pass chawkre Manipur GST amendment bill pass chawkre National Handloom Day pangthokre handloom na aikhoi gi nat amasung saktam ngakpa natana mi kaya busu yokhali haina pigopa goyal na phongdokre Bokna from the headlines chahi ani makhai helaba matungda Imphal da lakpasi kapningi Yumda Hanjulakpagi Nungai Badu Fawi Haina NK Lal na Fongdorakri. Ojahan ba koiki headlines naharo dai lokachage Lok Sabha da Manipur Appropriation Bill amadi Manipur Goods and Service Tax Amendment Bill 2025 passed chawkre financial year asigi oina laingak na crore lising kuntraga chamapan ga humfuga mapan gi senfam kudaktagi sizinaba yari Haukiba July kunga mathoidagi hauduna chatharokliba parliament ki monsoon session gi saruk ama oina ngasi pangthokiba Lok Sabha monsoon session da Manipur Appropriation Bill 2025 amadi Manipur Goods and Service Tax Bill 2025 passed chawkre oja masalak chani bizakhoi gi Manipur gi budget ta irang na sokhalawga lamdam asigi semitlon fagat hanaba khanaba economic package yaudi haina pen da phongduk nari oja sigi budget asigi mawong matau kamaina yengbi bagi amsung sel thungi fibam se phagat hanba ngamgani hana khanbi bro ja ba mot kitang bibi hanba buda newtv notice window yengbi ro mayam bu khurjari koi anda akoi gi budget se pr lakra matung da ko mamang da su manipur gi budget se session amada nei na gre tha taw mamang da ko hanak so mugan nei nei ado handak ki se anirak se akoi gi manipur gi waina yam dissatisfied oi ba ko yam dissatisfied oi yam pen da ba haidare pen da mo akoi hai se akoi na haini se kem na de akoi se relief pi ba hai se akoi da dan taw hai na te ba ko akoi gi han lejaram ba financial structure ru da gi akoi han de dum so ga le ni manipur se one of the kani revenue de am name ba aduga kani center de gi lakba grant in net am chaw ba ko aduga ngasai gi main source of income je akoi gi se kanu na oi ba hai tare sarkar gi lai ba fund sing adigi run tori ba government employee salary sing jina main income oi ba adugumba project sing na main income oi ba adugumba state amane ba ko masa gi revenue am lai to masida hoi goods and services tax amendment bill jina khitang ahom mo por kadra hai ba gi ngasai gi tax collection da khara hena nuai pa direct tax collect to ba ba khoi na ko hana to ba am da do khoi na direct tax collect to ba ba adugumba revenue formation ama sangala ko gi di amarom da di trial base de yeng da ga di amarom de khara farak kadra hai je finance minister na hai se du ne ko dagi hojiki akoi gi budget sida yengwa tamda sai gi khara ga kupsan yeng da ga di sarkar gi spending se automatic minimize to gra ai tare dagi akoi lan se hor pori mamang gi financial year akoi gi keno le mi matam NBN sing government le matam hai tai ko adai matam dagi central sponsor scheme sing akoi state ta phangam sing se automatic diam drastically kakthar gra bane ba adoga kakthar gi bagadagi hendoktana amu ngasai gi akoina masigi manipuri situation si yengakanda kanona bank sing na akoida state ki MSME da natraga small enterprise medium enterprise sigum sing sida piramba kehani ko support sing adu gi support sing du amu kitang adu na chobo support ore sarkar gi mateng la ko support ai tai ko bank ka sarkar ga manar pi support adu na taba ngasai gi mi cham amana icham mi mana ma gi yum sabagi personal loan loge natraga gari gi loan loge hai boda chai ani se akoi lamse phanggidraba pigidraba adu malam amane ba aduna yamna top angle amadagi yengbi bagi tai phatabdi leibani MSME sector sida akoi productivity je adugumdi handare manipur hosik la MSE hana
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯟ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯝꯕ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯐ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯦ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯗꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯁꯣꯜቭ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ unnecessarily ꯐꯟꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯛ ꯇꯧꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯅꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯅꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ 6-7 crore ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯅꯨꯑꯦꯜꯂꯤ ꯄꯤꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯗ 1.5-2 crore ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛꯁꯤꯗꯁꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯇꯤꯀꯜꯆꯔꯅ ꯃꯥꯅ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯥꯏꯗꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ NEIDP ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯟꯊꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯣꯁꯦ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯅꯤ ꯅꯦꯠ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯁꯨ ꯆꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯟꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ GST and non GST ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯣꯟ GST ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯤꯜ ꯔꯦꯇꯦड ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯂꯨ ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯆꯦꯡ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯜ ꯔꯦꯇꯦड ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯅꯝ ꯅꯤꯜ ꯔꯦꯇꯦड ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆर ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭यूस ꯔꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯤꯜ ꯔꯦꯇꯦड ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯇ꯭ꯔꯛ 7-9 ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯟꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯛ 2-3 ꯆꯪꯕ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯏꯟꯀꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯆꯜꯂꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯏꯟꯀꯝ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯆꯦꯁꯤꯡ ꯄꯋꯥꯔ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯕꯖꯦꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯧꯕꯤꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ NGOꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯧꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯦꯜ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯈꯔꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯣꯡꯖꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯗꯂꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯈꯔ ꯄꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ PR ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯀꯣ ꯐꯥꯔꯛꯇꯣꯔꯦ ꯐꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯐꯥꯎ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯗꯨꯔꯟ ꯀꯞ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥ ꯈꯔ ꯑꯌꯥꯡꯄꯜꯂꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इविक्शन कैकासे याम फै हाइताइको अदुबु पीपल द पीरिबा पनिशमेंट जे सुमाइना हाना मथौ तौरमदबा ऑफिसर सिंगदसु पनिशमेंट पीबम थोक्ता हाइबजे प्रजा की वाखनेबा समना हाइबदा इविक्शन तौबदा बिल्डिंग अमा फुट मंगा सांगना साजलमे हाइब तारगदि मागी फुट मंगा सांगना साजलमदा अयाबा पीरमिबा मदुदा एक्शन लहौदबा मुहुतकी ऑफिसर सिंग मदुदा लहौदबा डीसी सिंग एसडीओ सिंग एसडी सिंग दो मोइजु पनिशमेंट फंगम थोक्तब्राबा प्रजा दे खतंग फाइन लौबसिना याब्रा मतमदुदा लोदो मपुंग फाना तौदबने मदुदा लौबा फाइन मयामदो सरकार की रेवेन्यू लोय ओइदोरिनेबको अदुगुम्बा मयाम लेयेबा अदगी रेवेन्यू जनरेशन हाइबसिदि ngasai mai gi connection to bawda commercial connection adagi domestic connection ne chalibani building mayam sidagi khoi sida leiba ngasi khoi na phami ba new tv gi building se khoi se rented accommodation orangani sigumba rented accommodation goods and service tax amend to matam da khoi rented accommodation sing jagi sakar sina government sina ngasai kai ta ko yumbu sing sidagi moina GST collect to ngami bra service ki property tax fazana collect to ngami bra haibse si loini yengmam change ba jaga khara dana active oina thabak tawraga jaga khara na thadok bodo maduna khoi gi GSDP adagi cash rotation adai sarkar ki revenue da loina so ine ba collective effort ne bise any budget pass to dringa da budget se thagat dringa da hojikti yamna critical scenario mo oi banina praja gi concern oi ba mi sing hai tare ko revenue generation da model oina thabak tawjari ba company sing se ligla hairo den akhoi gi sida
belly lady, oxygen plant mayam lady, then trade and industries ki committee mayam lady, chamber of commerce lady, amia lady, she mayam say kaurga sakari finance department na no revenue se generate tawya na ba khoi kai tawya age granny net ki wa khakta na tana sakar dagi granny net low bataraga di madugi revenue su pi da ya roi bamdi adum jai udin low le ya roi ko adugi potu leina ba economist mayam phamina tana ba gi jaga do ama bho tahu da rain khal le ko aduna budget se delhi na pirak pamong do da khoi gi sai party mana piramani party mana yam phaba budget ni manipur gi dama yam phayen haiba akhoi dana yam sokpa si project tang nuai jade hai tare ko sumaina ham beje thamjage nuai je ja mathang gi se koi gi narol thodang gi headline samtang lokho chage MHA na team gi mihut singh hotel classic tagi hendok handre manipur de ing tapa hanjulakpa MHA na sukpam pam dabra team illegal immigrants sing khandokpa schedule list tagi any cookie tribe lokthok na ba punna hotmena minaba haiba agenda da MMTU amadi team gi mihut singna mifam pangthokri manipur ing tapa hanjul anaba santigi mapau puduna imphal da lakiba thadau inpi manipur gi mioi singbu ministry of home affairs ki yathang matung inna manipur da lairiba president rule lengak asina makhoina hojik lairiba hotel classic tagi hendok handre house arrest tawduna thambaga chap manare haina thadau inpi manipur na fondoroi ojawa ojgal si matang sa ojawa pakitang opinion chang thambi hajik se kamai tawgeda thadau inpi ga mase thadau inpi ga koi CSO mayam go wari sanabo one of the best step ne ko aduda confusion ama lai jina kamai tawgeda thadau si ngasai gi moina cookie nate hairaga di ngasai gi ke ni ko silent hawkip sina kanano wari ko dagi ngasai gi kip gen gangbu lan be am kan theng na riba koi gi hoji gi spokesperson wari ba ke ara gi se mana kanano moi lon ba thadau ngata ne bo aduna moi marakta akhoi gi ngasai gi house arrest over to the way wado kitang tongan thamje ko akhoi gi praja gi marakta CSO na aphoba step local le ngai side ko akhoi gi marakta su confusion amadi lai ri ba ngasai gi hoji gi keno gi akhoi gi UPF ki spokesperson en lai ba silent hawkip se maso hawkip ni adagi Michael Lagzara hawkip so maso hawkip ni adu da de akhoi gi thadau se kuki na te hai je masi differentiation je akhoi prajana kamai aina akhoi de CSO na nate ko CSO gi di akhoi gi step lobom thokwa any manipur laiba indigenous tribe ne haiba masagi 1951 BSA se 1951 census ta mama mapa gi maming yawram ba generation mari gi maming yawram ba family tree tiba phangaba adugumba organization sing do adugumba organization sing do wari sanaba se akhoi gi di priority ne maram di manipur da peace pro prive je CSO sing gi magi core agenda ne se laibak ti di politicians sing dina moi marak ta sagi congress ta su Dr. Lamting Thang and I masu Congress ki mini masu hokip like no moi ko ado moi Congress ki jo moi ki masen da wari sanaba BJP so moi wari sanaba CSO ki so CSO masen wari sanaba je leira kan da piece por kadam ne ba CSO khakta na wari sanaraga politician na mahi jani na khala ngai le bisi ta sena nuai te ai te ko sima leire ko aduga hasiki lambi de charan ba house arrest to boi wa pham je ai wa kan da nuai te ha bisi masi ai mota khanam thok te ai te ko maram di kai no hai kan da hojiki aina haiba confusion do ngasi ngang social media ta ga le gan da akhoi gi CSO sing na wari sana da praja sing da leba confusion ai tai ko akhoi gi Michael Lagzara hawkip se ma thadau na te haiba tar ga di adu di silent hawkip se na kanano karam hawkip no mana adu gi poto question yam lai ba ngasai gi ma khakta na te lamtin thang su adagi atopa ngasai gi nemcha kip gen hoi moi myam leiri myam se ko sigi potsi akoina masigi solution je porok pa yana ba ngasai gi prajana patience khar leibi ba ma change maramdi wari sana badugi manungda ngasai gi akoina pami ba population commission gi NRC tawbagi then akoi gi bezer yengaga mi kok thi bagi hojik la kadoi ba 26 27 jida tawrakada ba thabak se praja sakarna tawrakta bai ni ko CSO na tawi je kai gum sakarna tawram ta di CSO di adum kitanga soi ba ngai re yengaga esi jaga je sumain tawbi na memorandum gum pi raga loi dam ne ba akoi na authority saraga ngasi authority oi re se masi lenga ki politician me am political parties na tawrakta bai ne ha je akoi khana yaraga chatse ba adu si kan wari sanari marakta yamna over negative oi na khan besu phatte ba adu sakar gi di aduga akoi gi kani security gi priority di kaino ai kanda sigi confusion je lai ngai marak sida akoi gi marak ta pen do mayam leina bani na ko masida ayeng soidana khutnung yaurba natraga akoi mop kum olak pa kholak pa yaurga di madugi damak aina madugi damak government na khambo oiram gadra na ai mota dumai lei ko ai wakan ni mazai personal opinion ne ai tai ada masida akoi hujiksu ai makso dum confuse kara oiri ko akoi CSO zum kara di oiram gane ba ngasai gi silent hawkip su hawkip ni ma ama se su hawkip ni adagi kip gen ma ama thadau na te na tholok pa ta ga di akoi lan theng na bada maru ena lan gi sida
yamna priority oina move tawriba maming manaba sagai manaba jingsina kanano haiba potaba laeba adagi hojik su akhoi kenoda WhatsApp group sing da adagi social media da si adum hojik su thagana rei ko thagana rei sina kamai to ga ga na sagi akhoi gi sida yaw se akhoi gi kenogi nasagi jam khamam hokip se jam khamam hokip ki magi flight ki kenoda nasagi ka ni kenoda akhoi gi magi boarding pass ta nasagi 𝐍𝐄𝐖𝐒 thado wena is jam khamam hokip se jo mazo hokip haiba wa se wai je lok tho aina haini de de kem nate hokip sing je akhoi na thado ni na ta thado na te haiba wa nate akhoi gi laiba manipur sida akhoi gi public ta akhoi gi sigi 1951 dagina akhoi ngasi bawda laiminaraba sigi census taw kan ko sigi mi sing se sigi thado oigera adu oigera kip gen oigera sigi mi sing sidi akhoi gi indigenous haidi manipur gi resident ni haitare ko adugumba gi level baw lakpa ayaba yanaba natraga government na khandokiba ko akhoi khandokpi ba khandokiba leitabnina prajada yam chawba confusion am leidiba sigumba situation jida wari sanari ngai marakta afaba wari sanari ngai marakta asoiba ma yorko matamda madugi responsibility do akoina kauthoga detail to boina thokadra haibduneba aduna ngasai gi thado inpina moibo house arrest tawra thamme khole na haibase masimakti ngasai gi kitang haihening da bai tare ko situation do understand tawani sida laaga ngasai gi khoi gi seso mayam na optana kotana khoi mayam goodwill da thabak se chathaba hawrabani adagi praja gi site gi su makoina yamna clear cut haiba ma dakar leidi kai noi de hojiki silent hawki boy kai wai mayam ma masigi war gi manung se lan gi manung se community division gi mark se da moi yamna highly kai no paulelan hawki masama ko maso hawki ni ado sigi mark se da ngasai gi kana no haiba se moina wari chasi yaga hawki atai ni ya de kai no gai se khar clarification gi matam ma changga da haiba se ai mota main khanje ai tai ko masida aina mayamna wari chabi ba natraga kano to bi bu undermine to na te ba ko ada singdokadaba the clarification lakadaba jaga se through thado in pineba aduna madugi clarification do laktringai da yamna free hand da hekta chatoksin tawsisu yamna phaba kano din nate ba aduna sai mayam gi da leiba confusion je mo pese mo ni dana mi man hek taw da ko komine chalaga ta kham da oidong na te ba ade am ko ne da kham da fox ne da kham ya do na te public understanding ma taw tari ya ni da wari sana bu di yam best step ne ba handak akoi imphal da sare mathang da thado in pina mari le di akoi meeting do chujambur da ko ga chujambur dong phama sabe ai ne ko adugi level bo la kan da free movement le ga dam ne ha ni da main tam jage mathang gesna akoi FNCC na 𝐍𝐄𝐿 da hai tha sigi kun man ka tare chupna blockade tawduna miyam bu awaba piriba cookie CSO singna essential commodities act 1955 ki wangang bad matik chade naga ta baching amadi tamga tanana lairiba chingkhong chiya da FNCC na chathariba indefinite strike asi jomina traga mar lusai community ki mayukta chathaba strike nate High strike asi Working Committee of Cookie Civil Society Organization amasung WUKZIC gi banner makhada cookie expansive forcing na chathar kiba ka hen ba thawong gi mathakta chathabani haina FNCC na fongdoragli aja khoi gi stalak chani me khoi gi national highway kano khoi 2 sida khoi gi kano na pai kani hani khoi cookie sing sina Pining Bomong the Kogi, sending Bom the system, see Hana the Gi, Patana, Solaga la Egoza. Those Ozana, Sida Kogi, Kayhagin Kogi, Sida Ozawi Bakitang opening Tambio, Shigi Matang Sida. Kogi, a Kogi National Highway, the Naga, Mateo, Kugi, whatever, any tribe was no, Moina blockade or where I toilet. A Koina should where I lit it. A Kois the Capian, the guy, and a Kois the Toga. Keroda se thobal da natraga khoi swai da issue amaka ke heta thola blockade to buje masi gi reality supreme court na kya ra na high grab ni masi matak da sakar ne action logo dam ne ko ado khoi gi government jina ma pangan sonja bai ne ado haji yeng dam ni amada blockade to hi amana ama chapa ya de na hai se masi gi matang sida lakwa matam da sakar na kari step lo bi gre khoi main oina khoi gi ngasai gi manipur da leiriba valley da lei se akhoi mamang da masigi me de 3 incident je thok tringai da lei se akhoi gi every community club ne leira me se ko adu matam da mamang da akhoi 2000 keno da akhoi framework agreement gi matang da keno na UNC na blockade ama yam sang na tawi 100 days na tawi ba adu ma blockade ama akhoi mayok na ga lan gra bane ko adu gi matam du su
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯄꯤꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯁꯦ ꯍꯟꯗꯣꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇꯅ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯁꯣꯟꯕꯩꯅꯦꯕ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯁꯣꯟꯖꯕꯩꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯒꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯌꯨꯠ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤꯗ ꯈꯛꯇꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯏꯚꯤꯛꯁꯟ ꯇꯧ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯣꯟ ꯐꯤꯊꯥ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯣꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤꯁꯦ ꯚꯦꯂꯤꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯖꯔꯃꯟ ꯔꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯖꯔꯃꯟ ꯔꯣꯗ ꯊꯣꯟꯖꯜꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯛꯂꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯟꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯇꯨꯃꯤꯟ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯣꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯀꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣই ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯚꯦꯂꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯤꯡ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯗꯤꯑꯥꯏ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯄꯣꯔꯛꯑꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ JCB ꯐꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯐꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯥꯔꯤꯅꯤ ꯍꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯔ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯨꯡ ꯂꯧꯕꯐꯥꯎ ꯐꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯨꯚꯦꯜ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅ ꯉꯝꯃꯒ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤना ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯂꯥꯍꯜꯂꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏ ꯀꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌरेंस ꯂꯧꯔꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒ ꯇꯥꯔꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯄ꯭रोग्राꯝꯗ ꯍꯥꯞꯍꯜꯂꯛꯑꯣ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ PWDꯗ ꯍꯥꯞꯍꯜꯂꯛꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯩ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯣ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝ ꯂꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇꯕꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯪꯉꯒ ꯕꯔ ꯀꯛꯊꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯅꯤ ꯂꯧꯅꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯕ ꯚꯦꯂꯤꯗꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯩ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨꯅꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ इकोनॉमिक ब्लॉकेट अमा तौरे खलो अखोई मीजिंग जो थो काउंटर ब्लॉकेट तौरे हनिंगाई लेतेबो मसी कइनो दे खो वाबे हेंगलकपै नेबसे को नोइन तौरे खो तौने हाबनेबा नोइन तौरसे अखोई जो तौनी हाइबा ngमैसे कनामत नते गवर्नमेंट न मतम चान मथौ तौदबैनेबा अदुना मसीगी कॉन्फ्लिक्ट एरिया सिदा लंबी कखिबसिदा कना कना कखिबनो environment clearance लौब्रा लौदब्रा वारिबको अदगी करम प्रोग्राम ले कई कना पैसा पुथोई से कनोदा अखोई चांदेल दा चपी कारों साइड थोंग अमा साबगी इशू अम लेदनको अखोई डीसी मैम चतना येंगोरे अमुक थेंगे अमुक तौरे होजिक साब लोइरेदनको अदो मसे पब्लिक मनीना मोइना मसाना साजबनेना सरकार से यादोइरा नत्रगा मोइगी प्रोग्राम ना हापगा हयेंग पैसा लौथोकेदोरा लेदनको अदो मैम दो येंगोम चंगेबा इम्फाल वैली दा होजिक उलिबा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से सुमाइना चिंगी दसु एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से उटपगी तंगाई फेदा चपसान लेबा अदो नत्रगदी कम्युनिटी अनि खुन अनि खनरक वाइजदी SDO SDM को अदगी SDC DC मोइगी जगह ने मोइ जुरिस्डिक्शन नेबा मखोइना चंगजलगा खामगदमने अदगी SDPO लेदनको SP मोइ मैम तौगदब थबंग आतनी ngमद्रगना सेंट्रल फोर्स मतेंग लौतारेनको अदुगी पोचिंग दो अमत तौदबनिना साइगे चिंगदगी अखोई मफम दai थोलको CSO सिजना अदुम ओवर पावर तौरगा मोइ अपामदो चथर लेबनेबा मसी सरकारना थुना येंजनबिरगा साइगे केने मुन्ना येंजनबिरकांदा सुगुम्बा कम्युनिटी अनि खबरदा पाता हाबनबा अदगी नुमाइनदबा पोंत उनबसे अखोई एनिमिटी हेंगनबा थबसे सरकारना तौहनदबसे मसी सरकारी मथौनेना सुमाइन थमजगे ओके ILP ड्राइव चथबदा परमिट यावदबा मियोय चामगा हुमद्रा थेंगनरे चामगा कुंथ्रा मरीना परमिट मतम हेलमले स्टेट असिद लोगी वांगबदा कांगलोन काइना चंगसिलपा मिटोप मियानचा सिंग अमसुंग फॉरेल नेशनल सिंग वैलिड ओइबा चे चांग यावदबा सिंग खंदोकनबा मणिपुर पुलिसना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की तोंगा तोंगा मफम सिंग द ड्राइव चथखिबा पुन्ना मियोय लिसिंग अनिगा चामरीगा तरागनिथोय वेरिफिकेशन तौबदा परमिट यावदबा मियोय चामगा हुमद्रा थेंगनबगी मथक्ता मतम हेलबा परमिट पाइरंबा मियोय चामगा कुंथ्रा मरी थेंगनरे ओजस दलाक्चनिंग से कोई ILP सिस्टम असे मपुम फाना कोई चटननबा होनबदा अवार पातना पिक थलब्रा हाइबसे ओजा के कई वाफम ILP ड्राइव सी मरमक तौबो फै ममांगदा कोई JCLP दा कोइना JCLP दा कोइ मतम खर सुम याउजरमे हाइ ताइको मतम दुरसो कोइना ड्राइव तौबो मतमदा पुलिसना अखोइ ड्राइव से खामेबा से समना हाइबदा कोइ खुमरामतन माना JCLP के कन्वेनर होय कानजिदा अखोइ केनो से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अरिबा अखोइ होजि कैथेन अमा सारिसे मसिदा अखोइ ड्राइव चपा मतमदा मणिपुर पुलिस कमांडो लागा अखोइ दा ड्राइव तौबा यारोय खोलोयना खामेबा अदुसु जुम होजि अइना हाइजरिदुने सरकारगी मथौनेबा होजिना मु सरकारना तौरिरा होजिकी ngसाइगी सेनापति CSO ना तौरिरा कनाना तौरिनो अदुगी क्वेश्चन दुने लाक्तोइसे को सरकारगी ओइनादी ILP चंग पैसे एयरपोर्ट ता माउदा जिरिबामदा एनी एंट्री जगह से इवन कामजोंग दसु लेरम बे को कोइ सोना कनगी
उखुलोंगी चंगफम एंट्री तौम से को सिदेसु लेरंगदा इन खली अदु सिदेगिदी फजना का थारखिबा ngaतनेबा अदुगा लोइखरकान मीसिगी मूवमेंट से ट्रेस तौदबनिना चंग्रब मतुंगदा माजे चही क्या अखोय सि मरकता कहनी को इनर लाइन परमिट याउदबिदा मतम क्याम सांगना मोइसे लेरिनो करी तौइनो आइजे मूवमेंट से ट्रैक तौम जगे अखोयना सरकार द थमजनिंगी कइनो गांदा ILB से थामदा क्या चंग्रे अदुगा चंगिबा मीजुंदगी कया थोखरे हाबसे पब्लिक हेनबा म दगाई बदल लेयबा ILB revenue do not tell my am the young say. Some now the example, Masi example of Hajaragabo. According to traffic police, Lambi the drive canto with the cover day happy police now. Tented class Kakapa fine tea with the Lupa Lagum collection Torre, Manga collection Torre, Prazana Yang is a Paisa collection do not table. Prazana Yang is a how well is the traffic managed? Prazana Yang do never. The traffic say Fazana managed Toge, ILB is Fazana Toge Hai Tari Masigi, Kaiba Paishamayam Dugi, part of the Funduna. Madugi ngasagi kahani ko magi nyom sing du khangnaba adagi ngasagi magi karam kana renew tawdino haibo khangnaba adugu magi publicity da paisa khara thada bamju changra ngasagi collection tawriba traffic dagi collection tawri paisa je lakh 3 tawre 33 tawre na moina hapai ba mayam se masigi single rupee ma TV de kai da khabar da nang na right turn to ge hai ta di nang yet ta changa chakadam ni nang na speed thuna thau ge hai ta di nang kano railing duga nappa ga chakadam ni nang na slow lane da chake ha ga di nang khwai di extreme left to nang gi lambi ni heavy lot to na mayai da thau ba ya de matai thau gadam ni gai se ngasai gi public da awareness campaign nam to bom sang dra ba awareness campaign am mo to da bi da license bi bang ya khoi pang lo ye ko mind though na ILB ju same scenario ne belai se changi ba mi sidi record lei ba thoki ba mi gi na record uttab ne ba ko aduna thoki ba mi do ngasai gi mi amana mana keno to ro changi hai ta system de uram ne se maram di ILB system de kak pare na ko ado system de to ro kak pa matam da mana ngasai gi ngasi numita mi lising ama changre hai ta di mi lising ama dugi ILB expire ba matam di le ne adugi pop up di soi lam ne ba masing si bau di expire oi re na ko hai ba mi sing do trace to thoga na tra ga ma gi ngasai gi source ai mana ba ma pan le flight ai la ma kanu da kume airport kume mana ai aadhar card to ma ai ma ka leibe ne mela me awda di masi police ki mathau na tabra ILB gi agency gi mathau na tabra hai ba mi changak pasing do nang yin na ka leibe mi sing do thoki ba record leite mi do kai jakre na hang ba se akoi gi agency gi mathau oi da bra ba si pot ne lai se ko aduna ILB si am toina ngasa gi mi sing je thidok ba humdok ba kadom na chakre kai chakre kari gi ma hu bo stay to le no ma extend to gi bra to da bra wari bo ko adu gi pot sing do phajana implement to da ta di ngasa gi mi smaina cham yang kai phange chani phange chawa phange se dum thola ka ne ba same case traffic ke sune bo ko traffic na fine am ka kera helmet up to ba am ka kera until and unless traffic ki oi ba awareness campaign ma phajana miyam da tawbidragadi paisa khadi kai thok tangai phate ba TV de kai da adi advertisement tha dana adumna se chingmirong gi mapa se da akhoi chingmirong jung ti sapane khange ba chingmirong traffic junction da akhoi gari se kham gan da auto sing mamang na smai koira loi lakane ba aduga chumna jagada ba gari si gi mamang na moi loi thojal lakta si fine 20 bi ai ba kak bi ai ba but fine am da team na de ado si gi mi sing je repeatedly to si kai no aware with the way ne ba adu si traffic na masi manipur traffic se nuai an ya da de masi awareness to bom change pesa kai to bom change bo adagi ngasai gi ILB gi su hagi ngasai gi chap manana aino jai jab duni changi bagi di record phan le ngani thoki bagi record expire oi bi record se expire oi baga se adum khabar da phan ga pesa thirim ni dra mayam na phan ga to khabar da tha khuding gi si mi jing je expire oi re adom adom gi manak ta le bi re ga di masi police station da report to view gan haibam change hayeng crime thola ganda ILB payam re kholam dre na to do madu da kana balai te habni na adu main tham sake acha aroi bada national handloom day pangthokre handloom na ekhoi gi nat amasung saktam ngak pada natana mi kaya busu yokhatli PK goyal handloom asi ekhoi gi cultural amasung identity khak natana mioi kaya amabusu yokhatliba tatna thana ba yadraba amani modern lifestyle ga chunana chatmina ba ngamnana ba ekhoina honamina si haiba Manipur gi nauna Chief Secretary Oiraklaba Dr. Punit Kumar Goyal na ngasi state asida pangthokpa National Handloom Day ga mari leinana phongdokre oja masida khogi khutsa haiba khushimi singi fibam se kamaina taurina khandi ba si oja ga kitang tenteng tham Manipur gumba ngasai tribal mayam leiba adagi masagi phisa lonsa gi history leiba ko history leiba aduga ngasai gi commercial loom mayam ga akoi gi handloom sing jaga yam kanna compete tor le ba se bazar ro jik chala ye bio akoi gi maitai gi khutna sa ba khudai je akoi gi
अखोई मैथई की कनो ना कोन ना साब खुदे आई ताई को फी साना बसिना साब खुदे जिगा होजे पावर लूम दगी लाकवा यूपी दे कई दे लाकवा फिरोन जिगा याम कन्ना कंपटीशन नेबा अखोई जिना चनी यांखै पी गांदा मोइना चाम यांखै चाम दगा थर योन थोरकने मोइना पावर ना साब ने को अदो फी क्वालिटी सु माना देबा मसिगी ओइबा पोछि अखोइना मालेम की ओइना चनबदा अखोई होजिगी से रानी नगा जीआई टेक फंगी से को अदई साफी लानपी मसाई जीआई टेक फंगी अदो मसुमाइना तौदना अखोई हैंडलूम से मालेम की ओइबा जगह दा अखोई प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व तौबा याबा अदुगुंबा आर्टिकल सिंग अदुगुंबा लॉ सिंग की मनुंगदा अखोई हैंडलूम से पुसनबगी तंगाई फदबम लेयेबा अखोई से ममांगदा ngसाइगी केनोगी से ममांगदा केनोगा कन्ना येथनरको मतमदा मपानदगी लुम मयाम सिना सारा पुसलकबसे अखोई छात्र इचिनाउ सिंगना इबान मयोन सिदा चत्तना सुगुम योन बेयारोय अखोई हैंडलूमगी सियन बेयारोय खोलोय गाय होन खोलन बेयारोय गाय तौरको मतमदा डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडलूमगी कांबू सिना मखोइना मीटिंग कौदना खोदना तौरगा होनगी मयाम दो हेक मतम लोयरकान हेक काउथोकिबको हैंडलूमगी तौबा प्रोटेक्शन हायबसे कइनो हायगांदा सानाबा मी लेतादी लेनो मीसु लेगदमनेबा अदु नतना अखोइना होय अवार्ड खतंगी दमक अखोई सारसे अदुगा केनोदा अखोइगी एक्सपो गुमदा पुथोगांदा अखोई मणिपुरना ख्वाइ फजबनी नता ख्वाइ फबनी गाइन तौरसि हाइरादे अदुना एंगल अमने अदुबो अखोइगी सर्वाइवल इकोनॉमी रिवाइव तौबा अमदी मदुगी चारोन सुरोनदगी तौरको थबक तो कनबगी थबकसि तौसी हाइबा तारगदी मदुना एंगल अमने मदुगी ओइबदी यामना सोशल रेस्पोंसिबल ओइबा अदुगुंबा मियोइसिंगना चंगसनबा मचंगे ओके अखोई जी जीआई टेक लेरगाना अखोई मणिपुर जीआई टेक लेबा पोट मयाम अम ले अखोई जीआई टेक लेबा पोट से मपान मीना अखोई चपानब साजल्लगा मोइगिनी गायना क्लेम तौसलको यावराबनेबको मसी चानाब थकनाबदा अखोई चाहौदा याम तोइन तौरे मसेको मसीगी प्रोटेक्शन से जीआई टेक तुगी ओइबा मागी ngसाई कमिटी सिंग अदगी मागी ngसाई प्रोडक्ट तुगी वेरिफिकेशन कमिटी गायना हैंडलूम सु यावबा अदे अतोपसु यावबा कमिटी लेरमai सिजे अदगी के मेकर एंड ग्रोवर सिंग सु यावबा को सिगी कमिटी सिंग से नॉन फंक्शनल ओइरकदगी अयाम्बा मार्केट से कोलैप्स तौरिनेबा सिगी कमिटी सिंग से कनाना फंक्शनल ओइन दोनो हाय काना कंसर्न डिपार्टमेंट नतगा जीआई पाइरिबो अथॉरिटी दो मखोई गा मानरगा ना मसीगी ओइबा रेगुलर मीटिंग सिंग फमदना अदगी चाही मदा मागी प्रोडक्टिविटी क्या बुतोए मार्केट त क्या मु योले अदु रेट से कमाई वांखलई अदगी मटेरियल कॉस्ट से कमाई हेंगलई नत्र हंदरे से हम तोइना फजना खना दका लेबा से अखोइना हैंडलूम डे गुमला आकांदा सरकार की पॉलिसी ने सीनी सुमाइन तौबने हाइगा मयाम खुबा खुरगा डिपार्टमेंट की अचीवमेंट ओइना उलगा लोइसन गिबसे मसिना काउथोक्रा गांदा चाही अनि हुम लेगाना सेम पोतो रिपीट तौरगा अखोइगी पब्लिक तरी ग्रोथ इफंग फंगदबा अदगी अखोइगी जगह सिदा मीने हेनो ओकुपाई तौसलकबा सिगी सी पॉलिसी एंड प्लानिंग लेतबैने ना थमताबनेबा अदुना मधुगी ओइबा क्राफ्टमैन सिंग अदगी मागी रॉ मटेरियल सप्लायर सिंग अदगी लूम सिजनरिबा मी सिंग से मखोइगी ओइबा एजेंडा मखोइगी ओइबा इशू सिंग से याम तोइना सरकार ना पुखटपिरगा मधुबु ngak सेंदना पुबगी तंगाई फतदो याम चाउनो सु लेरि एन मान थमजगा याम नुंगाइजे ओजा ना ngasi अचिनबा कया काइथोकपिदुना अखोइगी नॉर्थ विंडोगी न्यूज एनालिसिस असि सरुक याबिदुना मपुम फान बिबेगी तमक्ता ओजाबु सोम कहना थागचरी लोइना नॉर्थ विंडोना संदोकचरिबा न्यूज एनालिसिस मतंग असिदा लोशनजरे मियें ताबिखिबा पुमना मपु अमुकसवाना खुरमजरी सेंट्रल गवर्नमेंट की थबकी एग्जाम माई पाके खलगदी करी पागदबनो खंगबदगी करी पारोइदबनो खंगबन हेना मरु ओई रसेल कोचिंग इंस्टीट्यूट मयांग इम्फालदा एसएससी डिफेंस समदि बैंकिंग एग्जाम सिंगी था तरुकी बोर्डिंग की कोर्स हौजरगनी मफम असिदा बोर्डिंग द लेबा छात्र खुदिंगमक थबकी एग्जाम सिंगदा रिटन दा 100% सक्सेस ओइरी मफम असिदा सकनारबा रिटायर्ड नेवी एयर फोर्स समदि सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिंगना ताकपी तंबीरी बोर्डिंग द लेबा छात्र सिंग नोमद पुंग तरा ओजागा लोइनेना लाइरिक पहनबगा लोइनेना पुंग अमगी फिजिकल ट्रेनिंग सु पीचरी मफम असिदा सब्जेक्ट खुदिंगमा की शॉर्टकट मेथड सु ताकपी तंबीरी अकगनबा सिट मसिंग कुन खक्तनी याउबिनिंगबा सिंगना मयांग इम्फाल बेंगुन बुया लेरक्ता लेबा रसेल कोचिंग इंस्टीट्यूट ता लाकपिरगा रजिस्ट्रेशन तौबी हौ नत्रगा अकुपमरो की दमक मोबाइल नंबर 8289 833 957 दा कांटेक्ट तौबियो हक्सांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लेबा ख्वाइदगी फरब हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा
Welcome to Uttaranchal.